E a mai nei ki uta ko ngā tai karere o te Ao Māori, nau mai rā. He koroua e ono te kaumā iwa tau te pake ke I patua I ngā pō I kirikiriroa, no muri I tana tono kia turi te pāti a wana kiritata. Ai tā tiwai wā tēne I peke tētahi o rātau I te taiapa, ka patu I tōna kanohi, ka mauri o hoia. Kei James Perry tēnei purongo. Hei tā tiwai wā tēne, kaore ia I a wangawanga, mō ngā kiritata e pāti ana. Just having a good time. I take it until I heard the swearing and the yelling and screaming, and that's when I asked them to could they please tone it down a bit. He wai kaore I arohianga inoi a wātene, a nā wai I he kātahi ka he kē atu I te peke taiapa a tētahi tangata o te pāti, kia tūrā ki te rae, ki aia. I said, look, all I wanted you was to cut the noise down. And I asked you 4 times. 3 times in the last one I yelled at them the 4th time. And that's all I wanted. He said, oh, who give you the right to friggin', to yell at us? And it carried on like that. And like he was nose to nose with me. And I wasn't going to back down from him. So, we just kept talking. The next minute he turned around and just punched me. And then he was going to come in for another punch, and the girls jumped over the fence, and one of them was the owner of the house, and they said, "Hey, leave him alone. He's an old man." Anō muri tata atu ka tai atu ai ngā pirihimana ki te hohau I te rongo, a nā te kaha puku o tōna kaua I haria wātene ki te hohipera. Kaore ngā whakātaroto I kite I whatia tōna kaua, a hei tā wātene anō, I nā tonu tōna waimari e. They said the only thing they were worried about there was a little bit up here that could be broken, but you won't need the jaw thing up, but it'd mend by itself. But they said even that never eventuated. So in reality, I was really lucky to come out of it like that. He tā te tari pirihimana, he tāne e toru te kaumā whātau te pakeke I mauhere hia I ngā pō, a kei te haere tonu, ngā whakatewhanga. Nā, hei kōrero I tēnei take, kia whakawhiti atu ki James Perry. James, he hara ngā kōrero kai a koe? O tirai Wikitoria, no nā tata nei kōrero atu a nōworkinga ki te tari pirihimana, hono ko tō rātau I tēnei wā ahakoa ko mauhere tētahi tangata kāre anō kia whakatau mehe hāmene ka tukuna ki runga I aia. Ho tira ko te kōrero te krauara tiwai wātere kia hau te rangi nei, ko te tangata rai whakapai nei I nāna I patu, e hara I te mea he kainoho ia o te whare o te kiritata, koe nora koe tētahi o ngā manuhiri o taua whare, hoi nora ko tētahi o ko te wahine kōrero nei a tiwai wātene, te wahine e noho ana ki taua whare, ko whakawhiti atu I te taiapa I te rangi nei ki te whakapāha atu ki a tiwai mō ngā āhuatanga I patua nei e ia I ngā pōra. Hoi nora ko tētahi atu kōrero a te krauara I te rangi nei, ahakoa ngā āhuatanga o te pō, ko tētahi atu mea kua mea mai te wahine rā ki aia, kua kore taua tangata e tai atu rā ki taua whare anō hoki, anā me kīra kua rāhuitia taua whare ki taua tāne, ahakoa ngā whakapae tonu o te wā, kia hoki anō rā ki waku kōrero o muara, ahakoa ko mauhere hia tētahi tāne toru te kaumā whātau te pakeke, kare ono ngā pirihimana kia whakatau mehe mea ka hāmene hia, mehe mea hei āwhia rānei, ia ka putatu rā ki moi te aroaro o te kōti. Wikitoria. James Perry, tēnā koe I nā whakamāramatanga. Nā, mō te rā tua whākara pīpiti, kāre he tangata kē atu kua pāngia e te mate urutā. Nō reira 1,503 tonu te tōpūtanga tūroro. Ko tahi anake te tangata kei roho hipera, ko tahi mano e whārau 5 kaumārua ngā tāngata kua whakamāui ake I te mate. Ko tahi rau e 2 kaumā ono ngā uri Māori e 8 kaumā tahi ngā uri Pasifika kua pāngia. E ono mano tahirau te kaumā toru ngā whakamātautau I tutuki I nanahi nei.
Nā tui ia ki tēnā mā te taupānga mate uruta hou a te manatū hauora, e āhai ai te kāwanatanga te kohi araraunga, e pai ai te whai momoka. Nō reira he aha o nā pānga ki a ngai Māori. Hei kōrero i tēnei kaupapa kia tahuri mata o rā, tu kia aroha mane, e tū mai ana ki pāre mata e aroha, he hara ngā kōrero te wā. Kia ora Wikitoria, ko te aronga o te taupānga, te manatū hauora, he whai, he kimi, kia taratahi ai te tangata, me he mea ka pātere mai anō te mate korona. Hei tā tākuta Bloomfield, kei te mōhio mai rātau e raru ana ngā mihi nei, te tukua mai o tēnei pūmanawa tautono. I te tiro ana rātau ki e nei raru. I tēnei rā e aro nei au ki ngā mahi whairaraunga mō ngā uri Māori, Pasifika hoki. E ruarau e whātekau mano ngā rehitatanga ki te taupānga haurapa mate korona a te manatū hauora. Ko te tuku raraunga a iwi kataia. Yes, we do ask people to record ethnicity. It's very important and very useful for us with our planning and deployment of resources to know people's ethnicity because it helps us to target funding and service provision into communities that might need it. Hei tā tākuta Donna Cormack o te rōpū whakakaupapa urutā, mā te āta tātari, ngā raraunga haurapa mō ngai Māori. I think it's hugely important in this phase of the pandemic. Really early detection and rapid contact tracing is going to be fundamental to keeping numbers of cases low. And so we really need to know that the system is working for everybody. Why contact tracing for Māori and Pacific? Are Māori and Pacific engaging and has there been any analysis done? I can't speak to the latter point, but I'm happy to have a look at that. Yes, they are engaging, and one of the areas we've asked the public health units to look at as they develop their plans and ready to scale up is to think about how they can work much more closely with Māori and Pacific providers and communities who will be able to assist with that contact tracing in those communities if required. Heoi, e a wangawanga ana me he mea e pono ana ngā whiriwhiringa me te Māori. I guess from the outside for me, there still seems to be limited meaningful engagement with Māori in partnership and decision making over things like how the surveillance system and the contact tracing system has been set up. In some ways, we've moved to from regional contact tracing up into a national close contact service. And again, that's where I would really want to know, is that service working equally well for Māori? Mā te arotake i te māhere, whai urupare Māori hei te anamata, ka puta pea he māramatanga. Going forward is to review what has happened well and what has not happened well in the current response. And I agree that it would be good to review where things have not gone well to make sure that if this situation were to arise again, that actually we could respond in a way where we did uphold commitments to the treaty. Tāria te wā ka mōhio mai tātou me he mea he arotakinga kei te haere. Ki kaupapa ke atu e matapai tiana ko ngā mema pāremata o ngā hinara, ka tau mai ki te whare pāremata āpōpō ki te whakatau i te wero mo te mana arahi i te rōpū. Ko te kai arahi ko Simon Bridges no Ngāti Maniapoto, rāua ko tana tuarua ko Paula Bennett no Tainui, ka wawao i ngā wero e mea tiana ka puta i a Todd Mala, rāua ko Nikki Kay. Ko Mala te mema pāremata o te moana toi, koia te kai whakahaere o mua ki Zespri, kai te tūranga whā te kaumātoru, o te rārangi ia e noho ana. Ko kai te tūranga tuawhitu, ko e te mema pāremata o te puku o Tāmaki, ka puta ia i tona ihu i tō Jacinda Ardern, i taua arohe pōti i te pōtinga e rua tau ki muri. Heoi e ai ki ngā tatauranga pōti tō rangapū o te reo tātaki i tēnei pō, ko reiba kai mua i runga i te rima te kauma iwa pai heneti, a ko ngā hinara kei te whai whiore i runga i te rua te kauma iwa pai heneti. Wikitoria. Aroha mane tēnā koe.
No te hekenga ki te taumata tuarua, he tono kua tāpai tia atu e āhei ai ngā tāngata e 50, te haere a tina nā atu ki ngā tangihana e 650. Ka whai tēnei te matekiri o te Māori ki ngā here ōmua, arā kia te kauanake ngā tāngata ki ngā tangihana i te wā kotahi. Hei tā tākuta Ashley Bloomfield i raro i ngā here o te taumata tuarua, ka rehita ngā kai whakahaere tangihana mō tētahi tono whakawātea e āhei ai ngā tāngata e 50 ki ngā tangihana. He oe me whai rātau i ngā tukanga hauora, pēnei te tūtawhiti, te horo i ringa o tira kia kaua e kai e inu rānei i ngā tangihana. Some of these will be relate to the same event because there may be a registration for a service at a church and also one at a crematorium, but I'm really pleased to see that system has been working very well and enabling families and friends to get together and grieve for lost family members. E toru ngā pāmukau ko tahi mano e whārau heketea i te tonga o Waikato e whakahaere tia ana e te tarahiti whenua o kōkako. E whakahau ana te tarahiti i ngā kai pāmukau Māori kia whai i tā rātau tauira, arā kia whakaheke i ngā tukuhanga hauha, maroto mai i tētahi tuāpapa Māori taketake. Ko te tino matu o te tarahiti o kōkako he manaaki i tā rātou kaupapa mākete ki te tai ao. What they're looking at is the sustainability of the whenua and the practices that we're using. Is it healthy? Ko tā te hea mana Gloria Koia, he rōpū motu hake e kia nei ko welcome, kei te mahi te taha o tā rātou pāmu ko tahi mano whārau heketea te nui, me te whakatō atu i ngā take tai ao. We wanted to really dig deeper into the dirt and see what we were doing right and what we could perhaps be doing better. He toru rau mātahi miriona tāra te ekena nui mō Fonterra Cooperative Group Limited, mai anō i tē rātou i mua i te utu tāke. Ko te rautaki hoki mō rātou he whakautu i ngā take tukuna pīhau, ki roto i tētahi ripuata mō ia pāmua tēnei tautonu. It gives our farmers a now benchmark for which to improve their on-farm practices. That's the key point for year one, is let's provide the data. Let's show them how they fit. Ko te whakautu mō te tarahiti o kōkako, ko te whakauru i te mātaurana Māori ki ngā wāhi whakahaere pāmu, kia rarata mai arā ki te huna hoko me ngā manako o te mākete. It was not only just that, it was to look at a wider scope of the effects our farms could have on our neighbours, on our awa that were around us, because we're right around water. And so what was the effects from farming going to have? What was the impact? So we commissioned this group to come on board and do it for us and push that mātauranga Māori in there as well. Aha kua i riro atu he 6.5 miriona tāra a Fonterra mō tē rātou, me nā āhuatana o COVID-19 e pākino nei ki ngā pāmu, ko te karere i tēnei rā he hua pai. Hopefully these results speak to what we've learned. We needed to do things differently. A koe rā hoki te huarahi e whai hoki nei e te tarahiti o kōkako, mō nā take a te tai ao, Taro Black. Te Ao Māori.